waaqayyo waan dinqeedha isa bisindaa ta'u dargaggoonni moosan raafu yeroo kooti boona irra abarsu baay'een isaanii dhaabbachuu danda'ani ani mana guddaa tashabbaraati boonicha kilaaboos tokko yaba sadii yeroo marasiin gammanaan waaqa kenna toltee hammaatullee hamtuun dubbannu dansaa siin jenna yennaa marasiin gammanaan waaqa kenna toltee hammaatullee hamaan dubbannu dansaa siin jenna baay'ee lakkoofsaan hojii keessaan dhumu wanni siin jennu yoo yaa siin jennee ibsina. La faccana ci suona che Cristo malentro, amen? E Jesus duada jeda. Jesus duada. Quasi dico, jegelle kamin gratte, abelle kamin abate, ballote kamin parate, Cristo che sandro de dremina makanto. Ofumati. Cristo che sandro de janna, dremina makon wanti ko barakata ba. An bek namnit نبي توكو قلقلة كنا وانت تقوتكو من التئيسة إفري وبوطوف تتيجا نما توكو نجد إنو نتن إيا أنا جناكا فريدي كامو سابا كنا جوامي بيدروس كنا جوامي قفتا يسوس ولتك بيقات تكو قافة تبرتوك نمني ما نانجر أمايك نمني ما نانجر Man dubbata waa'eeko namni maal jedha waa'ee shanaako namni warrutti kaleessa gadara ol beeka warra Maatewos jiru warra akka Yaaqoob jiru warra akka Yohaannis jiru namoonni kun warri kaan Eeliyaas hin jedhu warri kaan Ermiyaas warri kaan Isaayyaas warri kaan raajota keessaa tokko hin jedhu ishi sinoonna namni deebisu gaaffii kana namni deebisu ati Masii ilma Waaqayyoo isa jiraata. Mul'ata qabda abjuu qabda namni akka sodaa qabne hedduutu si jedhe waaqayyo na Yoosef abjuu ta'e haleluuya abjuu ta'e gaaf tokko obboloonni sana foonaa keessa horii dubs abbaan saganaa kenneef akkam dhaqee ilaalu kuti Yoosefi isaaniif galaa baatee joora ture lafa onaa keessa olii gadi dadhaba ture bishaan minaan baate hin joora eenyuuf isaaniif dadhaba fagootti ilaalanii ilaa argitanii abbaan abjuu sun dhufeera dafaa tooftaatti nama kana balleessuun qopheessaa maqaa Yesuusiin tooftaan si balleessuun qophaa'an xirameera akka gadi tattee gadi mudatti lafto akka namoota baay'ee godhee buusa yoo laatu namoota baay'ee kamareetti yommuu ana saayich haleluuya lafa akka kaasula darge mana keerratti hojjetame jireenya keerratti hojjetan anqaawonni ijoollee keerratti hojjetan beelitootaatu na yeessan anqaawuchi idi gatiin yaayaan sheekamanda sapreeli faanea iyyaa tine guddina koon gujenaka haleluuya guddina koon gujena guddina kee argu bara kana guddina moota baay'ee targama haleluuya amen እና ከሰደ የሙኒበተስ ዋናየ ሰብርዲ ቀጀላ ፈረዱት ከነተ ማለ ወረሰ ቅዱሳን እንዶርስፍነ አከሰይ ሲያበልደ ሱመዩ በድንጀነ በዳንጀነ የሮሳን ገመፈን ቶለጀኔ ፍራት የሮሳን ኢባን ቶለጀኔ ፍራት አኬላ አባነርጋ ብሮታ እኒ ኮቱቲ የሮን ገድ ቀበበት ኮቱት ነኮታ ጀኔ ምርገሳ ከነፈ ላ የሮሳን ገመፈን ዋንዱበል የሮሳን ሚቀን ዋንዱበል የሮሳን ዶስሳን ዋንዱበል እንስ ሰገሌ ዶስሳን ተነገኝ ገሙ አርኪቶ እላ አባነርጋ ብሮታ ከዘና እኒ ኤርገሞተሳ ኢሳኒ ረመዳን ኢሳፍ ረመዳን
ergamoonni isaaf ergamanii yufuula isaarratti akka ibiddaatti hifue. Fuula eenyuutti fuula isa cunqurfamee gadi jedhee fuula isa cabcabee reebamee kana akkas jedha. Lakkoofsa 20 irratti nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatti baatee fannoo tolbe. Maal ta'e? Cubbuu keenya baatee eessa tolbe? Fannoo tolbe. Eessa isaatti? Dhagna isaatti baatee ol ba'e. Namni fannootti fannifamu akka aadaaf seera bara sanaatti nama abaarame. Namni fannifamu ispeeshaali fannoo isa kiristoosii sana kan fannifamu nama abaaramaaf fannifama. Nama yakka guddaa godhetu fannifama. Kana hundumaa baatee qoodanii dhiphannu, qoodanii waraanannu, qoodee cubbuu keenyaa isa gara addaa lo'ee gara jireenya keenyaa seene sana baate ofii isaarra kaa'e fannoo isa fannifame sanatti ol ba'e. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Mul'ata qabda? Abjuu qabda? Namni akka sodaachaa qabne hedduutu siin jedhee Waaqayyo. Na Yoosef abjuu abjoote. Abjuu abjoote. Gaaf tokko obboloonni isaa lafa onaa keessa horii dursu. Abbaan isaa ganaa kenneef akkam dhaqee ilaali guuti. Yoosefi isaanii galaa baatee joora ture. Lafa onaa keessa olii gadi dadhaba ture. Bishaan minaan baate hin joora. Eenyuuf isaanii dadhaba. Fagootti ilaalanii ilaa argitanii abbaan abjuu sun dhufeera dafaa. Toomtaatti nama kana balleessuun qopheessaa. Maqaa Yesuusiin toomtaan si balleessuun qophaa'an cirameera. Madaa'u isaatiin isin fayyifamtan. Ameen. Madaa'u isaatiin fayyifamtan. Amma galgala kana waa tokkoon isin qeeqa. Isin akkasiin gara kana dhuftanii barbaada. Namni galgala kana fayyuu barbaadu. Namni galgala kana fayyuu barbaadu. Anaan miti, eenyuunis miti. Isa fannoo irratti jireenya keessanii lubbuu keessanii jecha madeeffame waraanname dhiphate yakkame sana haidhaa. Yoosef fayya galgala kana. Iyyaati fayyina fudhadheera jedha. Fayyina fudhadheera jedha. Ila kan inni madeeffame foonsaat kan cabe foonsaat. Nuuf jedhee gadi jedhe nuuf jedhee dhiphate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo fannoo irratti fannifame waa tokko duwwaa nuuf hojjetan kan lubbuu duwwaa kan foonis nuuf hojjeteera. Dhukkuba kamiin fayyuu yoo barbaadde dhibee kamirraa fayyuu yoo barbaadde galgala kana dhagna sasiif madaa'e sana ilaali. Dhagna sana yaa qusul yaa Kiristoos qusul isa ciccite isa reebame sana ilaali. Amma ammaatti hin darbine yoo ta'e amma ammaatti dadhabaa jirta yoo ta'e amma ammaatti yaadda adirta yoo ta'e yaaddoo kee keessaa bahi fannoo sana ilaali. Inni fannifame sun haqa waan hundumaa sirraa gataa. Waan hundumaa sirraa gata. Fayyuu barbaadde yoo ta'e gara madaa sana ilaali. Fayyuu barbaadde yoo ta'e gara madaa'u sana ilaali. Inni Waaqayyo harka ba'aa keessarraa buusa. Waaqayyo ba'aa koonirraa kaasa jedhaa. Waaqayyo ba'aa akkasirraa kaasuu barbaadda. Gara kee kalfuu barbaadda. Gara madaa'u isaa ilaali madaan keessiif qooda. Gara du'a isaa ilaali du'a keessaa baata. Anan beeku namni tokko galgala kana du'a keessaa baata. Kiristoos irratti gati ilaali fannoo Kiristoosa. Fannoo Kiristoos ilaalaa. Waan biraan isa. Gara fannifamuu Kiristoos ilaalaa. Fannifamuun Kiristoos kun jireenya namoota baay'ee hojjeta. Haleluuyaa. Footoo namaa qabdanii kan dhuftan. Footoo namaa qabdanii kan dhuftan fidi. Amma jalqaba kana footoo kana irratti kadhadhaa. Isa booddee abaarsa cabdu jira. Malte biara jechuun iddoo bakka jirtu sanitti baay'ee harkachaa jiran iddoo dheerachuu barbaadan. Iddoo dheerachuu
barbaadina jettee irratti naa kanatti sifuuf deemtu. Maal goonee maal akka ta'uuf barbaadde? Manichi sun akka qayyaramuuf barbaadde. Ish qayyarreeraaf. Ameen jedhaa kaa. Biyya ormaati. Yesus jiraataadha. Yesus jiraataadha jedhaa. Evak sapeti vana maseklava. Abbaan sirra ijoollee keerra jiru karaa keerra lubbuu kee foon keerra jiru waaqayyo sabseera. Ameen. Ameen. Abbaan sirraa cabee. Ameen. Kana booddee duuti. Ameen. Ijoollee kee dhiphata miti. Ameen. Dhiphataa kamni waaqayyo abbaan kun mana keerra abbaan sa cabsee. Ameen. Ijoollee keerra abbaan sa cabeera. Ameen. ይኸውልሽ አታት ያንተ አንቺ እንዳሰብሽ አይደለም ልጆችሽ እንዳሰብሽ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ በእነሱ ላይ የተሰራ ማንኛውም የክፋት ስራ ሁሉ ሰብሮ ያለው አሜን አሜን ሸደ ሸከረዲያ ኢየሱስ ይዳታ ወበዳዳ አባሰራ አከስላ ወበዳዳ አበደኮ ፕሬዲካሞ ሰፕሬዲቫኔ ወይ ሌላ ፕሬዲካማ ካባ ዶሰ ፕሬዲካሞ ሙሉ ቤታ ሙሉ ኦር በቀሉ አለቆት ይውለ አይ ማሰካማቶ ነይላላ አስ ቀጥራዝላላ ይውለ በረቀራ ድረኛ ከለክሎች ተገለገለያ አለቤ ቆይ ጠረጴዛ ስለናለች ናፍጭ አንድ ድራማቲክ የሆነ ነገር እንሰራለን ጋፋታ ፕሬዲኮማ ሱፐር ቬኔጄ ካማ ሱፐር ቬሊያት ኢላላ ጠረጴዛ ስለናላ ቀቢዳበት ጠረጴዛ ሁኔ ኦርዶፋይ ሁኔ ለፋካ ፕሬዲካሞ ሳፕሬዲ ኢላላ ይቱ ጠረጴዛ ስለናላ ይቱ ኢላ ጀት በዚህ ሀሞል ጀድኩኒ ትንቢ የመለኮታዊ ትንቢት ነው የመለኮታዊ ትንቢት ኢላ ሰገሌ ራጂ ቡዳ ኢላ ከራከና ድሬኔ ከራዋቱባ ኢላ ክርስቶስ ኢየሱስ ረኪነሳ ገደሳ ኢቤሳ መከራሳ ኦብረቲባ ከገረፈኖ ትበ አመዳ ክርስቶስ ኢንዱዋ አዮ ወነን አማ ኦንተዱ ከለት አኒ ዱጉማ ነሞ አዮ ራጂ አዮ ዮቴ ወነን አማ ኦንተዱ ኩስረቲኒ ራማታ ekama kapala dia bero sekama aslana ila kuni gade kesa ipne kesa yado kesa ariyatala kesa akagala ni romando akali kuhumar manda baradera suna konje tera elo ayo ni galaganza elu galaganza tanasi لا ودزي قال كلا لا اسمع لا طرف كوني قد كيس كوني مكرا كيس كوني يادو كيس كوني ابن كيس كوني هيما كيس كوني كوسمو كيس كوني ورانو كيس ما يسوس كلا غليرا Kefana soman de quattro di cavere. Bleti coma sapre di mani. E che pere di jebe gaba. Resi para coma te kavaya mosere. Eraya. Reti jeni masuma di bleti risamani. Man adofta Jesus it absera. Nela, apa ko nela? Nela, ina manta. Hakwa ayo sana ko sise. Amen. Amen. Sí. I'm
super plena bani waaqayyo banko sabra kufse akaste drene kera lupu kera ukumni gatti abati jiru abeer amen yeroo amatti melekita addan waaqayyo gara kenfe amen akina gati chekapa ዘይት የፈውስ ዘይት ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ወደ ክርስቶስ ደም ቀይሬያለሁ በኢየሱስ ስም Harka Christmas kabati ani beli sabayra jana asmas kaba maka Jesus Kristus na manazreti saati kana derkabe beli sasimbase amen fudana harka amen beli sasimbase amen direne kesan mana kesan beli sabase amen tamrat beli sabate amen Amen. beli sabate Amen. tamrat Amen. beli sabayra Beli sabayra. Amen. maka ke tamrat beli Tamrat. maka bako sa edwen di bate ke suraj absera Amen. Sekamandos kotat jewa mata ke terput Wana rautu tu go tuji kwake. Ututu sena gekka tuji kwake. Amen. You are free. Abat. Me iya ani bilisa jana. Bilisa. Mai tansi. Bilisa. Ati bilisa bawa bada. Namu kaba ye bilisa kan basu ilmi wa kayo samir ragadi buerande. Maka Yesus yang pilih sama. Atas. Ceker perlibana masuman debesel perliban. Kot kurba. Ceker predibasel perlibania. Yesus ጌታ ነው አሜን ማካቫሰ ፕሬሊቫና ማሰክረባ በበትለይ ኢየሱስ ጎፍታዳ አሜን ኢየሱስ ጎፍታዳ ጀና ኢየሱስ ጎፍታዳ ጀና ኮታት ዲማንኩ ሲማ ሳቺለ ኖ ከረ ilmi waaqayyosni kaye amen sabalana waaqayyosni falma amen iyati wa falma jada eyitusni falma eyitusni falma waaqayyosni falma amen iyati waaqayyona falma jada hallelujah waaqayyona motakanaf nan falma amen Berarti rasa terkecatu tu sah. Kau ada sebelah kasih. Amin. Amin. Haleluya. La boleh dimakan. Amin. Nama cakap kisah terangkan. Berarti rasa terkecatu tu sah. Hati angin fatara. Bawa $3 pot. Pas, yerong. Zaman gimana dia misabar bab di sini? Sabar. Irgiman tersabar. Irgiman tersabar baru. Kata. Iya pak. Asal pak. Cek pere de vega. Harga sudah kata. Zaman ini tahu itu kan bilang. Cek para dia soman di Venia.
أنا بيك واقعي نتبه واقعي نموت باين بلي سباسنا عندنا إسحاق بقمان سنتماجرا مكاب بامو سجو إدوان جبته كينا بارسي تبيرا بكانيا صوبا Check out para di sempre di Vania. Nedala. Gak kamu bilang pun kabar cuma ada anjar rekop. Ini kau milik kita wak ayo nanti fayus nanya. Wak ayo abang sana mau tarik absa. Mati sopreti veni cek amandoni bo sepreti. Yesus malida. Anam pe arkana mau tahun kasun arge. Nannagay. Arkana mau tahun kasun arge. Biar kita kol naf ka era jeda. Har kita kol naf ka era jeda. Om tahu apa guys? Lacuni agesa. Abera nesurat tiba. Amen. Apa kau? Eba fudega. Amen. Eba berbalik lagi nak ini. Barijo, baridamu, bariyadau, baribo, baribna. Hafir. Amen. Surat ini berera uji kami akan ini bakatin dalbine. Adam dal itu dal tungal ka kana botte aw mal je charta am gabari do na ko ni jambe na sawati ha khori usi sitwa durana orior sistema ko chaturte anan nagade chire bakayo bango ise tamoso je char Ay, kesin şu an. Olmaz esun tawalish. Kaza wala wada ንግድ ዓለም ስትገባይ አንቺ ልንገርሽ ኤክስፖርት እና ኢምፖርተር ነሽ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ሆነልሽ አሜን ምን እንደምትሰሪ አላውቅም ይሄን ፕሮፖዛል አየሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈጸመ አሜን shift era rawatera amen በዚህ አመት ውስጥ የሚሆን ነገር አለ አሜን በዚህ አመት ውስጥ የሚሆንልሽ አሜን በቤትሽ የሚፈጸም ነገር አለ አሜን በቤትሽ አሜን ተግዳሮት ያለው ጭንቀት ያለው ይሄ ተግዳሮትና ጭንቀት ሰብሬያለሁ አለኝ ነው ኦር ኤፕራዲጄማ ሱካ ፕራዲቬኒያ አሜን ቆይ መረኬ ኬሳ ዋንታ በደያች ፀሐይ የምትባል ሰይጣን አለ ፀሐይ የምትባል ከዚህ በፊት ኦልሞስት ከ3 አመት በፊት የተገናኛችሁ እና ከጎረቤትሽ ገነት የምትባል አየሁ ምን ነው እናቱ ዋው ልንገርሽ ቼክ ፐሬዲሞስ አፕሬሊማኒ በሽወትሽ ላይ ለብዙ ዘመናት ዛሬ አምላክ እግዚአብሔር ሰጣ መሰረት አሜን ሰበቷልና ኢያቲ ሜት አቤረ ጀዳ አቤረ ጀዳ ሰበረናሉሲ ያንቺ ጉዳይ አለቀ በቃበያች ያንቺ ነገር አልቋል ቆይ ሲል ወይኔ አባቴ ከዘመዶችሽ ማለት ሕክምና ነገር የምሰራው አዎ ሐኪም ናት እይትሽ ሐኪም ናት
ያቃተሽ ነገር አየሁ ያቃተሽ ነገር አየሁ ፌል ያደረገ ነገር አየሁ ፓስፖርት ነገር አየሁ ይኸውልሽ አምላክ እግዚአብሔር ከውጭ ሀገር ወደ አንቺ ቀጥታ አሁን የሚመጣ ነገር አየሁ ምን እንደሆነ ያላውቅም የሆነ ኮኔክሽን አየሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ከፍቻለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይከፈት ፍሬሽ ሕይወት የምትባል ሴት አየኋት ፍሬሽ ሕይወት የምትባል ሴት ፍሬሽ ሕይወት አታውቂው አቃታለሁ እና እንዴት ነው ኢየሱስ ማን ነው ኢየሱስ ማን ነው ሃሌሉያ ቀጥታ እግዚአብሔር ወደ አንቺና ወደ ቤተሰቦችሽ ገብቶ አሜን የወደቀ ነገር ሲነሳ አየሁ ፌል የሆነ ነገር ሲነሳ አየሁ በቅርብ ጊዜ በአስቸኳይ በፍጥነት በእጅሽ የሚገባ ነገር ፍራዲያ አንቺ ደግሞ ኤክስፖርተር እና ኢምፖርተር ነሽ አሜን ይጅና ጀምር በኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ እሺ ሃሌሉያ በሉ ሃሌሉያ በሉ ኢየሱስ ማን ነው